Toget er M3 via Frederiksberg. This train is the M3 line via Frederiksberg. Københavns Hovedbanegård. Copenhagen Central Station. På Københavns Hovedbanegård kan du skifte til M4, regionaltog og S-tog. Change at Copenhagen Central Station for the M4 line, regional trains and S-trains. Enghaveplads. Frederiksberg Allé. Frederiksberg. På Frederiksberg kan du skifte til M1 og M2. Change at Frederiksberg for the M1 and M2 lines. Axel Møllers Have. Nuuks Plads. Nørrebros Runddel. Nørrebro. På Nørrebro kan du skifte til S-tog. Change at Nørrebro for the S-trains. Skjolds Plads. Vibenshus Runddel. Poul Henningsens Plads. Trianglen. Østerport. På Østerport kan du skifte til M4, regionaltog og S-tog. Change at Osterport for the M4 line, regional trains and S-trains. Marmorkirken. Kongens Nytorv. På Kongens Nytorv kan du skifte til M1, M2 og M4. Change at Kongens Nytorv for the M1, M2 and M4 lines. Gammelstrand. Rådhuspladsen.